Amakuru y'ibyamamare bamaze kuyageraho ukimara gufungura iyi video. Nkuzaniye rero Rugangura Axel, umunyamakuru w'imikino wamamaye hano mu Rwanda maze kuba ubukombe. Akaba azwi mu kogeza umupira, akaba yarogeje imikino igiye itandukanye n'ibikombe bigiye bitandukanye nka Europa League, Copa America, Premier League ndetse n'indi mikino ibera hano mu Rwanda. Akaba ari umwe mu banyamakuru bogeza iyo mupira. Ngewe rero mugiye kubana nk'abandi mwenyewe Egide. Wakwibaza se Rugangura Axel yize amashuri angahe, yavutse ryari, ese yize iki? Ibyo nabyo wabyibaza. Ibyo rero ndaje mbikunyuriremo nkubwire kuva Rugangura Axel avutse kugeza na n'ubu. Ese yakuze yumva azaba umunyamakuru? Ese niki cyamuteye kuba umunyamakuru? Rero ngewe mbere kwikugezaho ndagusaba kumanza wakora subscribe ukamfasha wifashije kugira ngo twese tuzajye tubasha kurebana video igezweho kuri iyi channel yitwa Ibyamamare News. Rugangura Axel rero yavutse tariki ya 30 Gicurasi mu mwaka w'1988. Avukira ahitwa i Bujumbura mu gihugu cy'i Burundi. Umuryango we utahutse uvuye i Burundi wagiye gutura ku Kicukiro ahazwi nka Sonatibe. Amashuri abanza yayize ku kigo cya gisirikare APAPER. Icyiciro rusange cyayisumbuye akiga muri EPM, ayisumbuye asoreza kuri Lycée de Kicukiro. Nyuma yaho Rugangura Axel yagiye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda agiye kwiga itumanaho n'itangazamakuru. Akiri muto avuga ko yakundaga kureba umupira gusa ntakunde kuwukina. Rimwe yaje guhura n'umunyamakuru witwa Mpano Thierry wakoraga kuri Radio Salus, ariko icyo gihe yari ari gukora muri Contact FM. Baraganira birangira amusabye ko yazajya kubafasha mu kiganiro. Urumva ko uyu mugabo nako uyu musore Rugangura Axel yatangiye gukora ibintu by'imikino akiri mutoya. Nawe ushobora kuba ufite impano uzukurikira Ibyamamare News, wenda ushobora kubona wakwigiraho ndetse kanagutera akanyabugabo. Reka dukomeze na Rugangura Axel. Kuri Contact FM yarimenyerezaga muri 2012. Yagezanyije igikombe cy'Uburayi na Bruno Taifa. Ahavuye ajya gukora kuri Authentique atatinzeho kuko yahise ajya kwimenyereza umwuga nabwo kuri KFM. Yari mu mashuri radio yarakomeye. Nyuma yaho Rugangura yumvise yashaka akazi, aza kumva ko Rutamu wakoranaga na Rugimbana yavuye kuri Flash FM ajya gusaba akazi nubwo nta cyizere yari yifitiye, ariko birangira kabonye. Ibitangazamakuru byinshi icyo gihe bivuga ko guhemba byasaga n'ingorabahizi, nubwo ahubwo ko byatangaga amafaranga yitwaga ayo kwifashisha. Ageze kuri Flash FM yamaze nk'amezi 2 atazi umushahara ahembwa, gusa ahabwa amafaranga yo kwifashisha. Avuga ko yabaga ari hagati y'ibihumbi 70 na 80. Amaze kumenyekana kuri Flash, ibitangazamakuru byatangiye kumwifuza. Nibwo we na Rugimbana baje gusinyana na Radio 10 amasezerano. Bajyanywe na Bigirishya Jean Dodier bakunze kwita Castar. Birangira Rugimbana ari ukomeje wenyine kuko byarangiye kuwa mbere
yisubiriye kuri Flash mu gihe bari basinyanye ku wa gatanu. Aha rero ni Rugangura Excel yisubiriye kuri Flash. Ari kuri Flash FM yarakomeje arakora cyane kugeza ubwo ikigo cy'igihugu cyamwifuje. Ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA muri 2016 yerekezayo mu kiganiro urubuga rw'imikino. Rugangura Excel tariki ya 8 Ugushyingo 2021 byavuzwe ko yaba akundana na Jojo Asheri uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Niwe wamupostinze arenzaho amagambo agira ati umurongo w'ubuzima. Uyu mukobwa bivugwa ko aba muri Amerika. Hanze y'itangazamakuru, Excel akina imikino njyarugamba cyane karate, akaba afite umukandara w'ubururu muri Shotokan. Ikindi ni uko atemeranya n'abasore bapfukamira abakobwa babasaba kubabera abagore. Avuga ko akunda inshuti, akaba yanga abantu bagira ishyari, ku buryo atanakorana n'uwo muntu. Mu bintu byamubabaje ni ukubura papa we akiri muto, kuko yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Kandi Excel yari akiri muto cyane, kwambara ingofero cyane, nuko yakuze abona abastari bazambara cyane. Excel akiri umwana muto na bagenzi be, kubera kureba amafilime bisanze bafite amatsiko bitaga ininja, ku buryo bajyaga kwiba utuntu mu baturanyi bijyanye n'ibyo babonaga mu mafilime, ku buryo bigeze kwiba umwana muto. Ababyeyi baramubura. Igihe bamenyeye ko ari bo bamutwaye, bakubiswe nk'izakabwana kaneye mu rugo. Rero amakuru yavugaga kuri Excel nahangaha mbaye nyashoreje. Hari ikindi wifuza ko twamukubwiraho, watwandikira muri comment, ubundi tugakomeza kubana. Ngewe rero nari mwenyewe Egide, cyano yo ni Ibyamamare News. Urakaza neza kandi wakoze kubana natwe. Mwese mugende mubwire inshuti zanyu ko hari Ibyamamare News, cyano yitwa Ibyamamare News, wakuraho amakuru y'ibyamamare kandi yizewe. Bye. Ngewe nari mwenyewe Egide.